Weeket ng Pohnpei State Legislature. Program which can go na bastasan option BIO dan epolo kawaitan option speaker. O ngay sa palmamay latu Cynthia Eliowat ka maban saksakare chon way out of the wrong watch. Pero pwede ibang patch-patchonin lang ang maway menchi ang PH ngal sakaran wow o kapumpan kukuranan nilap sa machay coach. H ngal sakaran kay boni o wow lapang kukuranan rakso ko and Pohnpei yu. Wow lapang kukuranan sa nankan ko. Tachowan wow kisapol nankan ko nanalam ko nankan yay ko. Wow choror to kasapol machay kabinayan Wayne Pohnpei. The Honorable Stephenson Joseph. Karyawan Kabina, Honorable Francisco L. Yuanes. Speaker and Queen ng Kawatapasan at kaysa kayawan Wayne Pohnpei, the Honorable Marvin T. Yamaguchi, o Yangamoy Honorable Senator Scan Coros. Sa unkapong labalapan Wayne Pohnpei, the Honorable Nelson Joseph, o Yangamoy sa unkapong Kan Coros. Labalap kay T. Kan Coros ng Belian Chiak, Momotso o Government. Ejungat wow and kaklalem chon Wayne Pohnpei yunsap sa machanan kalal len masligan kalal watch. Rakach o koros tachanan program watch. Niya ko si Su, tarong kaunoriya ko triyesap tayo. Sabol machay ko yung kawat ako sa net kaysa kay Wayne Pohnpei. Tacho yung ran kayo and aral siya benechoror kono kula kaysap minachriesap si Belen Mesam nan wasam yelamalam peilabalap nan kolonia. Sa pulmachay speaker, the Honorable Marvin T. Yamaguchi, me pachowan ruchungata yelamalam choror watch o kamawa kilolowan ruchungata samwan parante senator net. Erupoi ko pachatian ran watch ngalan clear quorum ayon sansan may ralap silu merapachowan kachi o akwali nan yelamalam choror watch o ime pansan salpa. Iraralap kayo, yay ira choror. Tan ira choror, yay apol pen wan rin wiyalamalam watch. Me apol o santier, me wiyalamalam choror ko wana watch pan rin ran isa kisu. Me chaptar ran watch o ban ititin niya ko sriyesak silu. Taran kao no riyagat riyesak tayo. Iraralap karyaw, yay pil kalanter, ta kamamatan ko sa net kan. Tan iraralap watch kamamatan ko sa net yung memiye, me yay kamamatan ko sa net nang okpi sa kuno labniyan riyay tayo, ong karyaw o kim sa klang watawat. Erupwagi karyaw o kim sa klang watawat mech, ayon sansalong boy pa kon memiye kamamatan rok taklaki, me anane itawan dong kamumatang ko sa netwatch kwentak apali ananen tatongkan nan tali kan Coros and Government and Wayne Pohnpei watch. Kamumatang woktak laryaw memiyan sa watch. Et kamumatang woktak lanembe okuwano lebniyan riyesap tayo. Mesongosangan ka kamakitsang wanchala nen limakitsang ban all others on POL on Division and Administration and Budget and Legislature. Match kaptalong sang Senator Carl o Bilalaltar. Are yay kamamatan woktak lanan daw kwisulap niyan riyesap tayo. Mesongosangan ka kamanata wanchala riyanan limakit sang nan PSF the Public Safety Fund kak apali Ebol Ben Junior Police. Kamu matawach pilkaptalong sang Senator Carl, mawya chairman ng kamtian moni o alalta sang mumot unsap watch. Erupweki anana nobis cheka na bilmiye o anana pempechep kanene yan wiyawi. Kamu matang ko sa netwatch o kamu matang ko sa netwatch a ime eletar kamu matang ko sa net nanto kuya isa kono lebnyal riyesap tayo kapantalar. Kung sa klan oralat, yay nomination te ititakan. Tan oralat watch, sansan may ititar yaw mamiye. Et ititar na peitait nan standing committee report na bawalisak silulag niya riyesap tayo
Ong Port and PTA metoka Mr. Cassidy Schoenberg. Kamanaman lar no usu sa isak limao A o value so. Are ye tita me peitai pan standing come to report me bawali sa tayo lebinian ri sa tayo. Me pil Ong Port and PTA metoka Mr. Salvation Salvador. Pil kamanaman lar no usu sa isak 108 o siluso. August 8 darin kaunoria kutriya sa tayo. Sabol na siya puinong ko sa net kay sa kay one Pohnpei pasyo wan siya langar nan ran karyaw en aray chungar buya lamalam choror ko wanapak kulok isak ministry isak sibelen mensang nan wasam buya lamalam pay labalap ng kolonya. Sabol na siya speaker ti Honorable Marvin T. Yamaguchi me pasyo wan ruchungata buya lamalam watch o kamo wak lolo wan ruchungata San Juan Baronte Senator Perez. Arpuego pachatian ranwa chech ngalen pier quorum ayen sansal may rorala priyaw me pachatian ranwa kachi o apali nan ran karyaw watch. Rorala piyu ye standing come to report sang committee kan. Pan rorala watch sansal me report cheo me miye me ye standing come to report me bawali sa limao le binyan riye sa tayo. Meitan o kabese kamungatang ko sa net ng besilisap tayo lebnial riyesap tayo. Mes songo-songan kapachayang iralaut kap ni paliye sa pusuan sa pulmachay Pohnpei Code met pit life course modalities. Met report sang kamtiyan person met Senator Net Pachawan Wiyat Chairman o Sansal Report Watch Alalta. Iraralap karyaw ye unfinished business that totong kan met Pohnpei sa injong sakla. Tanrarala watch kamungatang ko sa net yung makapantala po ang kaktasan to kamungatang muktaklakan. Me anane and pachem kamungata watch. Me ye kamungatang ko sa net ng dook piye sa puno lepinyan riye sa tayo LTL o karyaw o ken saklang watawat. Kamungatang wakta planan pe opukulimau le penyan riye sa tayo. Me songo-songan kap kosan sa ter program moni kan pali silu. Eri ime pansan salpa. Et wanchala wanapit and bacho sang pan travel the money and sailor. O bacho yang pan all others. Wan kap tapun ananakan memiye nan Pohnpei house nan buin away. Arre ye kainan land money division and fire and emergency. When puketi o katete me one money me kamanamaner o musiklampil o nanwasang pusa makan me miyana nepe kachenger poinan kaslin. Kaim sakla pali me yang ebol nan kamumatan muktakla watch ye one. Chalak yanen puen bacho sampan all others o bachola kalauta money and sailok when kak apali anana pen sailok me office watch ngalen bi we right chon tatong kan me anana bachem apiba nan wen talau and kak ebon match kapese sam senator corn me we are chairman and committee money o bil alalta sam momot unsa watch karyaw kamumatan waktu kelanan ke opukuwalu lebihnya riai sabtayu met pit penanan and money on kandan kamarain o pueki emia waktu kelamai tawan to pek met peitai nang kamumatan waktu kelawach ai mele ta kamumatan waktu kelanan ke opukuwalu lebihnya riai sabtayu file match KPS sang senator semina mawiyasar chairman and committee ang kandang kamaray. Kasilu ye kamungatang wakta klanan pe opupituwaw rebniyan riyay sa tayo. Match pilsong-songan kakru program moni kan nan balikan nan kandang moni. Puen piltapun ananan sila o ranchon tatongkan and nan kandawaj o abiba. Match pil KPS sang senator Corn o pil alalta. Katayo
ye kamu matang waktu klanan pe okuye isak lebihnya riye isak tayo. Mesonga-songan waktu tala tali tuaw en sakol macay ko sa natin wain Pohnpei nampe isak li lebihnya okus li isak tuaw lebihnya riye isak silu. O kapacayang irachukuchuk tuaw lebihnya riye isak kusu wanchala wanakit wan kaksa wa celebration day Om Iran men Pohnpei kan me baca-baca nan buin kuang. Match KPC sang Senator Edmond o kokoyang kamtian moni. Kalmau ye kamu matan waktu klanan pe opki isa keu daknya riisa tayo. Me pil songa-songa ru program moni sang nan personnel ong nan travel puen pil tapun ananan pachayang abiba. Match pil KPC sang Senator Court o pil alalta. Kawano ye kamungatan waktu klanan pe opki isa kriyaw lebihnya riya isa tayo. Mepil ni saman momoche menru program tapasang satali moni kan pang personnel ong travel nan valiant police or security o pil correction and rehabilitation. When pil tapun ananan sila kanapiba nan buin talaw ong palwatch. Match pil KPC sang sermenen moni o lalata. Kaisu ye kamu matang waktu klanan pe okuye isak silu lebihnya riya isak tayo. Mepil ni saman momo che pekpekuan moni yo mepil tana pali sila ko ngapiba. Match KPC sang sermenang kamtian roson mau o kokoyang kamtian moni. Kawadu ye kamu matang waktu klanan pe okuye isak keu lebihnya riya isak tayo. Kawadu ye kamu matang waktu klanan pe okuye isak tayo lebihnya riya isak tayo. Mepil song-song po moni peitakan en nan balwatch en kak sawas ong isais and lawyers fee. Match KPC sang Senator Perez Mawia Chairman and Kamtian Chayan ko o pil alalta. Katuaw ye kamu matang waktu klanan pe okuye isak limaw lebihnya riya isak tayo. Mepil song-song ang program mo ni may baca-bacan personnel and school and takin. Puwenta ko na nanan sila kung iray kan may panwalian. Falwatch ong abiba. Match KPC sang Senator Simna Mawia Sermen and Kamtiang Kamtang Kamaray. O pil alalta sang mumot unsak watch. Kayong sakla, ye kamu matang waktu klanan be okuye isak wano. Lebihnya riya isak tayo. Mepil songa-songa tu program wanchala wanen sampai personnel o others wan kap tapun ananan office watch may option public auditor. Match KPC sang Senator Corn, Mawia Chairman and Kamtian Moni. Opil alatar sang momot unsak watch. Rupuya ko kamu matang waktu klake makaptalong alaltar. Ay meleta kamu matang personet nanto okuye isak wano lebihnya riya isak tayo walti yalar elti riyaw o kamanaman lang ni usu sa isak tuwaw o socha na uwa. Puensan salong buin Pohnpei meran watch o kuswalo karong kauno riya riya isak tayo sabol machay speaker ti Honorable Marvin T. Yamaguchi, Senator Coyle, Senator Simon, Senator Licanet, Senator Simina, Legal Counsel Beckman o Chief Clerk Johnson. Tachota sangar buin Pohnpei ong nan buin palaw. Koran kap walian buin Pohnpei ong nan ABIL the Association of the Pacific Island Legislature. O tanpa cowon sa tali when Pohnpei watch niya ako sa isa piso tarong kauno riya kutriya isak tayo. Niya ako stuwaw tarong kauno riya kutriya isak tayo. Sapol machay laktong speaker ti Honorable Nakarumikel pachowaner men KPC usang option kapna and when Pohnpei. May itang o KPC kamu matang personet nanto okuye isak sulat dunia riya isak tayo LTO. Pachowan kamana-maner sang kapnayan when Pohnpei
O wiyala sa kulmachay ko sa natin wen Pohnpei nempe isa kayo li labniya isa kwalo labniya riya isa tayo. Niya ko sa isa kriyaw darong kauna riya ko riya isa tayo. Sa kulmachay acting speaker the Honorable Makar Miken o Honorable Senators Chekan mayang Senator Mopik, Senator Simran, Kachowan Pachenger, SNLC, State and National Leadership Conference na wiyaw balikur nan buwing sa kwes na ray ko wikayo. Niya ko sa isak silo darong kauna riya ko triya isak tayo. Sa Pohnpei acting speaker, the Honorable Makar Miken, Pachowaner men kapeser riyaw sa option ka pinanbuin Pohnpei. May itano kapese kamumatang ko sa net ng betuwa isak lumaw labanyal riya isak tayo. LT riyaw, kamanaman la o wiyala sa Pohnpei ko sa netong buwin Pohnpei nante isak kayo li labanyal isak tuwaw labanyal riya isak tayo. O kamumatang ko sa net nante o kuya isak wano labanyal riya isak tayo LT yew. Makamanaman o pinwiyala sa Pohnpei ko sa netong buwin Pohnpei nante isak kayo li labanyal riya isak tayo. Niyatangan buikwach ako sa isak lumaw, darong kauna riya riya isak tayo. Sansan makapna o acting speaker Pachowan kasamoyar chon conference te SNLC conference watch at melel irail lapalapakan and Chekan and nan kan kakapachapach watch. Mayang aki irail kapnakan speakers kan honorable senators kan o aray chungal staff kan. Warankak eukupena chungalen sojuk o sakawan Pohnpei. Luke Choror Pilhuyawi Younger President NFSM is Excellency Wesley W. Simina. Kapakon watch kuyaw ng Pohnpei State Legislature Compound. Tachayang ren lakalap lukotokan ye Honorable Senators kanan Pohnpei State, staff kan sang option kapna, staff kan sang legislator open national government. Tatok watch kuitar sang ni eupenen palikan mesan saler. Ane checha utagan Rongen Weeket nan legislator. O sa biluk-lukay cho pagpaki siya kupurakan koros o nan utagan rongkan mebang kumta cho tamur. Kalangan o kaselelian.